وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari waktu ini, yari nambuk anak, sing kami ang Jimil Kato patung waktu ini, na kuma kita ni persukuan pagkanak kanya sin ini suku dato, karena amunay nindeng ng mga nikmat sa nagdirilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na mga ini, amuin maran na itong maglundang panon, na hindi alaw man sin gumit. Sampai tumampay kita ng tao. Ako magpalugay, tukpal ko inang anak, huwag dudukain, dahil kang siya'y adsar amin, pali atau pagdal siya na tupo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Wasing kapamuji iban sinsanglit patuhan na tu Rabbul Alamin amuin Tuhan singkatan hakatilingkal alam iban salawat salam apangho natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin Nabi wala laung ta nagbati ilaul apagpasampayan sin agama amunin agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yato damikian hitukbar na mo rasim pagsarang sukul biya na laung ta hambuk mas na to hafizahullah bangman laung ta amuin masi-masi siya biya mga dihilan pusog iban sing kasay iban sing pangumulan mausal ni hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala biya nambuk masing kita niyo dahil na sababyat to kumawa kita niyo maniyo tiyo pangadyan amuin nasabot sin Sheikh Ibrahim bin Adham amin long niya hangpu long niya pakaradyan di ikatayma sindua asim mga sila manusia. Hambuk adlaw in Sheikh Ibrahim bin Adham na manaw-panaw siya hawla sin Basra. Doon man sa na manaw-panaw hawla sin Basra, kita siya sin mga manusia ubos im mga manusia amin hawla sin Basra kakilahan nila in Sheikh yaw namun in Sheikh Ibrahim bin Adham. Doon man siya pagput si mga manusia kiyato nila in Sheikh Ibrahim bin Adham piyagpunpunan nila kana kakilahan nila in Sheikh Ibrahim bin Adham hambuk din ang mga ulama dakula. Doon man sila napunpun katan amon in Sheikh Ibrahim bin Adham iban na si mga taumin hula sin Basra naasubon nila in Sheikh laong nila
faqalu ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Along sin Sheikh, along sin mga tao amin nang asubukan Sheikh Ibrahim bin Adham. Long nila may talong niya nangin doa kami pa Allah subhanahu wa ta'ala fala yustajabu lana. Hati niya di tay maunsin Allah ta'ala in pangindua sing kami. Hati niya yaun malugay na sila long tabi mga nangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala sa wala biasa parati di magbus im mga pianginduahan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inagi kanila sin Sheikh Ibrahim bin Adham long niya qal matat qulubukum fi 10 asya. Hati niya din ha mga sabab amin di atau akan wala kiyatay masindua niyo sabab long niya matat qulubukum fi 10 asya. Nawapat long niya atau akan miatay in pangatayan sin kamu hahangpu pakaradyan. Lang sin Sheikh Ibrahim bin Adham. Nadihay ni in panagnan siyabut sin Sheikh Ibrahim bin Adham amo na lang niya araftumullaha walam tuaddu haqqahu. Hati niya den ha mga parasababan amin wala tiyay ma sinallahu ta'ala yung panginduahan nila hambuk den ha mga nasabot sin Sheikh Ibrahim bin Adham amo na lang niya araftumullah kiya kaingatan niyo inaun inallahu subhanahu wa ta'ala walam tuaddu haqqahu im problema wala niyo tiyunay ing kapatut sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Adapun mga palanggungan na muha agama Islam ing kapatut sin Allahu subhanahu wa ta'ala nasabbut hahambuk hadith in hadith yaun daran na to pagkarungugan pagsabbuton sin mga kaulamaan sing kita niyo ha mga kamasjid-masjiran. Amin hambuk adlaw si Muad bin Jabal yaun siya hatay kuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kiyaunan nila karwa hatasin himar hatasin dangki. Laong kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabu sila hapapanawan hatasin himar. Laong kanya sin Rasulullah ya Muad hal tadri ma haqqullahi ala ibadih wa ma haqqul ibad ala Allah. Long Muad bin Jabal radhiyallahu an Allahu wa rasuluhu a'lam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad bin Jabal long na ya ko Muad kaingatan mo kalong niya bang uno in kapatut sin Allahu subhanahu wa ta'ala maun pamangaipon niya wa ma haqqul ibad ala Allah iban uno isablong ning kapatut sin ipon maun pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Long Muad bin Jabal radhiyallahu an long niya Allahu wa rasuluhu a'lam. Hati niya tuput tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya in makaingat. Laong kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din ha mga kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala in agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad bin Jabal laong niya haqqullah ala ibadih an ya'buduhu wala yushriku bihi syai'a. Amo na lang niya pagtag-ipunan mo inallahu subhanahu wa ta'ala iban di mo siya pagsakutuhan. Iban ing kapatut sin mga manusia atau kaning kapatut sin ipon maun pa Allahu subhanahu wa ta'ala
amo na long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqul ibad ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Iban di isabsik saun sin Allahu subhanahu wa ta'ala in mga ipon niya bang saupama in mga ipon niya yaun di sila magsakuto pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dihay ni mga palangungan na muhaga ma Islam, ingkapatut sin Allahu subhanahu wa ta'ala, bang mo kitaun im mga manusia, bang mo yan sila subuhon, bang hisyu intuhan nila, in hijawab nila amunin Allah. Bang mo sila subuhon, isiyu intuhan nila, wayroon sayan in jawab nila bot malengkan tuput tunggal in Allahu subhanahu wa ta'ala. Amurakuman improblema wala nila piyaragbus bang uno ingkapatut sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Intanda niya mga keulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, pila sadya din ha mga naggugulal Muslim, sumagawa wala nila piyaragbus in hantang simpag ka-Islam, dun pawaransin sila. Intanda niya, aun din ha mga piradakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala katu taniyo sumagawa maitong in mga kamusliman in naghinang kaniya yaun. Biya na sin pagsambahayang. In pagsambahayang ini mga palanggungan na muhaga ma Islam, in ini din ha mga kapatut sin Allahu subhanahu wa ta'ala sarang ini tunayon sin mga sila kamusliman. In problema hajaman na to bihaon, mahutu sila aming pagtago nila biya sin jimatu lima labay-labay yaun ataw akan pila adlaw ra limabay, matuyo sila kailu amon yung pagtago nila magtulak bala yaun. Yaun sila nagtutuyo atas nila biya mga matupahigat dagat kana long niya ka magtulak simbala. Mga palanggungan na muhaga ma Islam, minsan pa kau adlaw magtulak simbala, bang kau di mag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala, di maikimbala doon kani. Sabab, minsan pa biya din intuyo sin manusia, bang sila yaun di mag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala, di maigdun kanila indugal sintuhan. Ang kanalong sintuhan na Rabbul Alamin, Zahara al-fasadu fil barri wal bahar wa bima kasabat aydin nas. Sabab din kakahinang si mga manusia. Timaud in hiluhala. Timaud in ginis bara pa aming kita sin mga manusia. Di majatu bihaong katu taniyo inyan din ha mga sabab na in kakahinang si mga manusia. Ang kanna mga panangon na muhagam Islam. Bangkaw mabaya. Maigdoon kay mo yung pagtagon bala. Subayda ko magsambayang ka na inyan kapatut sin Allah ta'ala sarang nato siya tunayon. Ang kanalong si mga kamaasan na to, aming pagbahasahon nila, long nila, aun kaaw na kulong na ilmo duwain taod niya. In ilmo inalong niya duwara, bang muni siya mahinang akal na sintuan long si mga kamaasan na kauna aming kaibaran, pagtanungan na mo, long nila, in duwa ini duwara long na ilmo ko. Bang mo nilang niya mahinang na alas na ko. Bang masubon una yato in jawab niya long niya in ilmu ko duara amo na long niya kalimat u iwan sin a. Aywa. Ampa niya tiapsiran. Miyanahan bang uno imaksud sin u iwan sin a. Na. Long nim pagtagon long niya o amo na long niya usalli. Ati na mo na mag-usalli ka sambahayang. Uso ni sablong ning kalimat amo nin Allahu Akbar. Naing kahopon niya long simma along simmaas maaset tulong niya in manusia subayra siya magsambahayang. Ati niya mag-usalli siya usalli salat al-zuhuri ataw ka ng pasumin Allahu Akbar. In kahaupuan niya mga palanggungan ng agama Islam in manusia subayra sila mag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala bat maigdoon kanila in pagtagon bala. Ami at mga palanggungan ng agama Islam. Dami kiyan.
Yaon na kailo siya nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala kana ang inyon din ha mga kapatid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon na siya nag-ibadat patuhan sa inbiyayta sin syara subay na lang na 5 waktu. Subay 5 waktu. Pagput sing kaibanan hinang nila mga hambuk waktu ra. In kaibanan hinangon nila mga 6 waktu. Inna sabbut sin Allah subhanahu wa ta'ala habaitas ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain salawatul khams. Amunain 5 waktu. Wairon nasabbut halom sing Quran amin sumambahayang kita niyo amunin 6 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, iban sin subuh. 5 waktu rin. Wairon na ikaw niya. Iban wairon day sab waktu amin waktu hambuk da. Why? Unim pagtagon nila amin waktu hambuk da, iban unim pagtagon nila amin unum waktu amo na sa ini mga kiulungan sin Tuhan na Rabbul Alamin, amo na in pagkabiyaksahan sim mga silamano siya ando muramurahan in silayat tu iban sing kami amin hidayatan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala gumwa kailo pamasjid hangka Jumaat da. Mga kiulungan sin Tuhan na Rabbul Alamin in pag 5 waktu in ini din ha mga piardakan katu sin Tuhan na Rabbul Alamin sarang na to siya hinangon amo na in salawatul khams. Bangkaw nagsambahayang hambuk waktu ra in yaun wala yaun dia akan sin syara. Adapun in dia akan sin syara amo na 5 waktu ini. Damikian ang pagkabiyaksahan sin mga kaibanan kamasjiran mga palanguan na muhagama Islam hinangon nila 6 waktu. Biadin 6 waktu amin maubos man sila sumambahayang sin Jumaat ampa sila tumindog magsambahayang zuhur. Ini ni Jumaat siya kaibanan kamasjiran. Nadihay ni mga palanguan na muhagama Islam in syara sin Allah subhanahu wa ta'ala asalian diarayaw na sin Allah ta'ala katantan. Ang kan nakita ni piarahan Nabi amunin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena manghalulay atau akan magpasaplag sin agama amunin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang sopa malong ta tindog mo pagpuasin Jumaat amunin 4 waktu hati niya nagsambahayang kau zuhur. Bangkaw nagsambahayang zuhur pagpuwasin sambahayang Jumaat biada kau nag-iyan in Jumaat yon bukun siya parudu. Lagi biada kau nag-iyan in 5 waktu bukun siya cukup subay siya 6 waktu. Sabab mga palangon na muhagama Islam bang nato kitaun in syara sin Tuhan na Rabbul Alamin pagpuwas sin sambahayang Jumaat in hinangon sin mga sila ka musliman amo na magpulak kanat na sila mag-usaha lumag sin napaka nila di habaw sin dunya ini. Ang kanalong sin Tuhan na Rabbul Alamin, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Naam, hati niya bang tiyawag sin Allah Ta'ala mga sila beriman bang apabila manawag-tawag na imbilal in papag-us-usun na sila harap pamasjid karena tumunay simpiang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin sambahayang Jumaat na sabot ayat yun. In sugpat sin ayat amunin karo ayat long sin Allah ta'ala faida qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bang kamo lang niya maubos na magsambahayang sin Jumaat fantashiru fil ard. Pagpulak kanat na kamu maglag sin napakanyo di hawo sin dunya ini. Wala nagyan. In Tuhan na Rabbul Alamin fa idza qudiyatis salatu faqumu ila salatil zuhur. Wala nagyambetin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sopa malong tanagin Tuhan na Rabbul Alamin fa idza qudiyatis salatu faqumu ila salatil zuhur. Nampa na to hinangon. Sumagawa imbayta sin Tuhan na Rabbul Alamin faida qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bang kamu maubos na magsambahayang sin Jumaat pagpulak kanat na kamu maglag sin napakaniyo di habaw sin dunya ini. Ami at mga palangon na muhagama Islam.
Nam, damikian. Din ha mga kapatid sintuhan na Rabbul Alamin, amo na yung paghinangon sim mga sila kamusliman dumiban sinadlaw. Amin rumuko iban sin sumujud. Dihay ni mga palanggungan namuha agama Islam, aon din ha mga paghinangon sin mga kaanakan kamusliman, ing kamatauran, hasabab baha hati ko amin wala kaingatan, atawakan hasabab baha amuin paghaman-haman haagamas na Allah subhanahu wa ta'ala, mataw din na kahinang kaniya. Amo na yung pagtagon nila, aun sa pagkabiyaksahan sim mga kaanakan pagdatong nila din hapanawan, kaon nila in lima sim mga maumaas nila, atawakan amuin kalalasahan nila, ampa nila hibutang maun patuktuk. Longsin mga kaulaman sing kita niyo mga palanggungan na muha agama Islam, bang mo kaon in lima sin maumaas mo, atawakan amuin kalalasahan mo, ampa mo biyutang maun patuktuk sin ikaw in iniliangan siya sinsara. May tasaliangan sinsara. Sabablong sin mga kaulamaan na to bang mo kya in lima mo, yatawakan in lima sin mga momas mampamubiyutang mampatuktuk sin ikaw in inilong sin mga kaulamaan na to syabihan lis sujud. Syabihan lis sujud. Hati na sumibu siyalong niya pasujud. Di na sababya to liangan ini sinsara. Amin kaon mo in lima sin ina mo, atawakan ama mo, atawakan isiyuso ng tao, bang mo kya in lima sin maumaas mo, ang pamubiyutang patuktuk, in inilong sin mga kaulaman na to, syabihan lis sujud. Hati niya sumibu siya pasujud. Di na sababya to liangan yun sa sinsara. Kana impagsujud, in yaun kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kita niyo subay sumujud buat malingkan tuput tunggal patuhan na Rabbul Alamin. Aung pahambok, nasabot sin mga kaulamaan na to, amin long niya so pamalong tayawn ko miya manaw. Ubus sa buko miya manaw, nakapanaw kau hautan sin mga manusia. Ampakaw nagtabiya, ubus biyaba min umo. Bang biyaba min umo, karena pag-addat kanila damikian in ini mga palanggungan na muha agama Islam, liangan na sabsin syara. Ang palongsim mga kaulaman sing kita niyo inyaun syabihan lirruku. Damikan lang na sumibu de sabsiya paruku, karena impagruku in ini kapatut sin Tuhan na Rabbul Alamin. Amo nang yanan sin mga kaulaman na to al-inhina. Amo na in al-inhina, in al-inhina, amo na imyanaw kau hautan sin mga manusia, ang pamubiyaba in usin ikaw kana pagmaratabat mo kanila, in inilong sim mga kaulaman sing kita niyo syabihan lirruku. Di siya makajari. Bangso pa makaw nagmyanaw hautan si mga manusia, imma marahin na sadya umyan kau tabiya, sa ayaw mo na hitukku in usin ikaw. Ikarwa bangso pa malong tadi matungkaw din hapanawan, in kaon mo in lima sin mauma sin ikaw, doon naka in siyumun mo sadya in lima niya, biya sin paghinangon sin mga kasahabatan long sin mga kaulamaan na to, ahyanan paghinangon nila ito. Kaon nila in lima sin Rasul, pag siyumun nila in lima niya, sumagawa bukon siya hibutang patuktuk. Atawakan ka umintuktuk sin ina mo, atawakan ama mo, in siyumun mo sila patuktuk. Amiyat tulong sin mga kaulamaan na to, in wayroon sa animbeting kahantang. In pagruku iban sin pagsujud, biya na sambat in yaun kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarang yaun di na to siya haman-hamanun. Na, amiyat to mga palangon na mga agama Islam, din ha mga sabab, mataod pa din ha mga kapatut sin Tuhan na Rabbul Alamin, di na to naagun matakitaki, na din ha mga hikarwa, amin tiranan, di hikatayma, sin, dua sin mga manusia na sabbut sin Sheikh Ibrahim bin Adham, amo na lang niya
idda'aytum hubbar rasula sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Amo na lang niya idda'aytum hubbar rasul. Amo'y nag-iddiya kamu. Umiyan kamu, in kamu yan, bunnal kamu mala sa parasul. Bunnal kamu mala sa parasul sallallahu alaihi wasallam. In problema long sin Sheikh Ibrahim bin Adham wa taraktum sunnatahu. Binin niyo in sunnat niya. Parahal in mga manusia, mga palanggungan na muhagama Islam, bang mo yan sila asubuhon. Isiyu in nabi niya. Isiyu in nabi mo. Wayroon sen jumawab in nabi ko Nabi Isa alaihi salam. Wayroon sen jumawab in nabi ko Nabi Musa alaihi salam. Wayroon sen jumawab in nabi ko hi ama ko, hi apu ko, hi siyu-siyu na. Sumagawa in jawab nila yan amuna in nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa in makasusa, in makahanggaw dihay ni mga ummat bariman. Bang mo yan sila asubuhon biyatin jawab nila in nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In problema bang mo isab sila baitaan, bang mo isab sila bandaan, amo ini imbaita sin Rasul. Amo ini in hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In makasusadihay ini in jawab nila na amo ining kiabulatan namo. Amo ini in kakahinang sin mga kamaasan namo. Amo ini in mahibi bakas kiabin sin mga maumasing kami. Bangso pa mabihay ini, ingkab tangan sin mga manusia, amo ini laong niya, in kiabin atau akan kiabulatan sim mata namo, biya da sila nag-iyan in nabi nila hiapu nila. Biya da sab sila nag-iyan bukon in nabi namo, amin batin yan, amin kabundalan niya to, wala sila nagnabihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab timanda kabtangan nila. Intanda sing kabtangan nila bang mo yan sila bandaan, amin imbayta sin Rasul. Amo ini in patumtum sin Rasul. Sumagawa in jawab nila, amo ini in kiabulatan sim mata namo, amo ini in kabiyaksahan namo, nadihay ni mga palangwan na muha agama Islam, bunnal imbayta sin Tuhan na Rabbul Alamin, pa mga manusia ayawn, sumagawa hali kaw. Imagkabtangan, amo ini in kakahinang sim mga kamaasan nam. Amo ini in kiabulatan sim mata na muha kamaasan namo, ingkabtangan yaun mga palanggungan na muha agama Islam asal kiyabayta na sintuhan na Rabbul Alamin. Amo nalong sintuhan na Rabbul Alamin yaun siya hasuratul Baqarah ayat hanggatus kapituan laong sintuhan na Rabbul Alamin wa idha qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Bunadem bayta sinallahu ta'ala katutan yung katantan. Ang kanna mga kiaulungan sintuhan na Rabbul Alamin, sarang kita ni maghali hakabtangan niyaon. Sabab ingkabtangan niyaon bukun din ha mga sipat sim mga sila kamusliman. Bukun sipat sim mga sila real miyamagad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun real amin miyamagad pa mga sila kasahabatan, iban na sim mga tabiin at baut tabiin, iban na sim mga kaulaman hajaman na tubihawon. Amo nalong sintuhan na Rabbul Alamin, wa idha qila lahum, bang mo yan sila bandaan, long sinallahu ta'ala, bang mo yan sila baitan, ittabi'u ma anzalallah,
agad kamu bang uno in kiabaita sin Tuhan na Rabbul Alamin. Agad kamu bang uno in piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, in jawab nila kayo. In sambung nila kayo. Bal, nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'aw wa la yahtadun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, in jawab nila, in sambung nila yaun, bal, sumagawa long ni. Nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, ay ma wajadna alayhi aba'ana agarun namu. Hinangon namu, bang uno-uno in kiabakan namu, in kiabulatan sin mga mata namu, ha mga kaapuan namu ito, ha mga kaamaan namu ito. Long sim mga sila mupassir, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang Ibn Abbas radiyallahu an, long Ibn Abbas radiyallahu an, inyaun kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga sila Yahudi. Amo ito ni sabing jawab nila, hati niya, in magkabtang, amo ini in kiabulatan namu, amo ini in kiabin sin mga kapuan namu, in kabtangan niya untuan bukun kabtangan sin mga sila real miya magad para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In yaun kabtangan sin mga sila Yahudi, amin limang kalasara hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yung pagtagon mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, umiyan kau miyagad kau para Rasul sallallahu alaihi wasallam sa improblema, wala kau nagparagbus bang uno imbayta kimus ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanna Syekh Uthaymin rahimahullah miyaksuran nin hadith, amin hadith long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Long Syekh Uthaymin rahimahullah hadith yaun, amin long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, atin ya piatindog sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama Islam halima pakaradjaan, halima pakaradjaan. In panagnan nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasaran sin Syekh Uthaymin rahimahullah, amo na long niya buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nag-akad induwain, hati niya amin sumaksi ikaw wayrun na Tuhan, buat malengkan tuput tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban bunal tu din Rasul sallallahu alaihi wasallam daak atau akan magpasampay sin agama, amunin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadihay ni mga palangon na muhagama Islam, adi namo payon masabot, ando biya na sambat, sari in mga sila kamusliman, di iyaun sila makadari magpasakit sin atay patay manghud nila Muslim. Ang kanang karya salisim mga sila kamusliman, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim. In muslim pa muslim, in magtay manghud sila haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salima min yadihi walisani. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in real long niya muslim, amin masalamat niya, intay manghud niya muslim min lisani, din hasimud niya, wayade, iban sin halima niya, hati niya, amin di niya makadari dihilan sakit, intay manghud niya muslim, na ingkatan manusia, asal yan di sila mabaya dumihil sakit, patay manghud nila muslim. Amurakuman asabab sing kasabun nalan sarang sa higwa, sarang siya hipasaplag, sabab mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarang natutay maun, sabab ingkarya salisin manusia, way ilmu niya, wayrun panghati niya, bangso pama, aw nag-iyan din ha mga manusia,
inhibissara niya. Aminlong niya piyag anak ako den ha sikahan sin inaku asal ako tag anak panghati. Bangsaw pa ma. Aon mano siya mag-iyan biyay ni kahantang niya in mano siya yon nang himuting siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tauno agis na Allah ta'ala. Long sintuhan na Rabbul alamin. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Inallahu subhanahu wa ta'ala in nagpagwa din hakatiyan-tiyanan sin mga kainaan. Ubus doon man kamo piyagwa adapon ng mga doktorin sila yung mag-alalay sa siya yun. Iba ng mga pandayin sila yun, tumakad sa pagwa sim bata-bata, sila na mag-ayura kaniya. Adapon ng magpagwa bukun sila, adapon ng magpagwa amon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nadihay ni, insugpat sin ayat lang sin Allah ta'ala, doon man sila piyagwa. Then hakatiyan-tiyanan sim mga maumas nila, la ta'lamuna syai'a. Wayrum panghati nila minsan ng sulag. Wairun ilmu nila minsan uno-uno na. Na angkan na ingkare sa lisimano siya, way ilmu niya. Ya kawakhil kiram. Bangso pa maingkarya sa limu, way ilmu mo, sarang mo tay maon bang uno in kiyawayta kay mo halom sing kasabun nalan. Sabab bangkaw di manay masing kasabun nalan, ikaw rin makaulong-ulong. Ikaw rain masiyasiya. Nadihay ni mga palangwan na muhagam Islam, long sin Sheikh Uthaymin rahimahullah in piyaw na long niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam syahadatan amman ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ampan ya siyunuan wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan apha kaywanan riwayat makaunain wa sawmi ramadan ampa wa hajjil baiti man istata'ta ilayhi sabila long sim mga kaulaman natin yaon wairun nasa niya adapun in hadith amin long niya makauna amin wa hajjil baiti ampa wa siyami ramadan long sin Sheikh Uthaymin rahimahullah in yaon long niya pagtagka niya tartibud dhikri atau kan dhikra in yaon long niya wairun nasa niya. Nadihay ni long sin Sheikh Uthaymin rahimahullah, yaon long niya nag-agad indo yaon. Bang molong niya kitaon, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Amin long niya, alasag pila ka tuan? Nadihay ni mga kaulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagbalikan da kuman, bangso pa malong ta aon din mga kabtangan na mo amuin wala na ima mo inyaon din mga kakulangan simpang hatising kami bangso pa malong taon din mga kimuddan din mga kabtangan na mo inyaon din mga taupik sintuhan na Rabbul alamin din sabyatu wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.